Bez komentara. Tuga. Znači, mladi policajac je moje ćerke godište, 98. Znate ga, Milan Panić. Ubijen je, njegova sestra, Dača, isto Jovanin drug. Ne znam šta da kažem, u šoku. Eno, dete za smirenje pije, nismo spavali celu noć. Odrasli su, znači, od malih nogu, obdanište, osnovna, srednja. Strašno je za našu državu, ovo je veliki poraz, nažalost. Za 2 dana voliko djece pobiti, nije dobro.